Amedi mamo belechi is ya mabe maha ene ewiai se ene ewiai beti mengania ane ade makaku aka awiane ya isa ene be eledi adwale ewiai bi ekwa omke anonmanzim va mendu benyuru ke ene ya ba ya ri adwale pere pare mo fa ne demonstrations pere pare mo enzema gbavre ma pere kebeye na ye Nana Blay Miezan ya eledi onyunu la ya yale ke ba fa nwura dwale biala mo o kera ya fiare nsema mama kposoti mo bo nsema mari enu one nsema mama be wo nsema mari enu one amamfa mu ala ya ke ba fa nwura dwale ya fiare be wo nsema today tv aso ene nwuru mai ewia se bedere ya ngane a enya de makaku aka me bi che Nana Blay Miezan ya kwake ye bi che na ofa adawune anake demonstration mo le bala obo e tofa ofokre ye ba hia bi che na mubedu ma de ne mo nana wangwa ne so yo me dia ma mo do ase nana ye kweke ye de ke be say 28 mo ele bala ye le very big demonstration once make ze he na ye tete wan woman ye kweke ye duzu demonstration mo da ti bala ye nwure de wan woman ala yo me dia ma member be nyama azo na memiza yo kumbiara mo olenia na oreti be TV na ene ewia na ene nwumera memiza be ashe memiza be maha obwareke asro ebi anel ka mo owomo olenia ya moti se memiza ba hin za mva maha mzozo most of osofata ko se ke bize yanu no kuna odanko ye bize yanu mediama mo bleti Nana Blay Miezan ene ewiara Nzimane ofane yewo na Nzima deserves better. Nzima deserves better. Eni Nzima yere kamuzi na onsoko baizo obwaleke Ghana mo ene yekan Ghana se yekan Ghana oluwa Nzima yenwozo yenyane Ghana obwaleke papa Kwame Nkrumah through ye papa Kwame Nkrumah yenyane fahudi ye be mane Africa through ye papa Kwame Nkrumah Morris Melina through or die yenyane duma Ghana ne ye be yenzen ye mane Ghana through ye papa Kwame Nkrumah yo omeye nwurike mekebi bedwura ibenya oil ni gas wo Nzima motie waye oil refinery wo temara enia ye papa Dr. Kwame Nkrumah anisu ade hunu a anolukuri ashikeke Nzima nyamne yenzen ehye ejapade kure pare na enia kesima ke Nzima yere kwera melmu ye di eriere fa hodi ye vie ye ma Ghana na nia ye asetena no a aneno hareko oyarobore enzisi ehozre ndon ni ara obwareke enia Nzima ne ye ne kamavure semkanke ye ne kamavura oseke etime obwareke siere kamavura ange yele Ashanti Gold yele obuase nokon onke betu go face mutbeye gold face yeah obuase gold face yes obuase gold face me say papa batakwa ele takwa gold face ono hare tema ele tema habo yeah ele tema oil refinery ana sekebabo ele tema oil refinery bele tema habo bele takwa de habo ele takwa de habo yele Lake Bosontwe yeah zani ala yele River Amanzuri yeah fani nye ye honyane Akosombo dam mo because of dam no wo Akosombo let ye papa Kwame Nkrumah ane no ma ye doni Akosombo dam obareke Akosombo suane azu yonze owa amadumane ayinzen akpoja yeah fani nye ibletu Ghana gas wanzima be kotun Ghana gas na bendo Nzima gas eshikire nzisimo blesisi ye de Nzima mo na because of ye ne kamavure esheti ye Nana Blay Miezan eyomo medi ebi azo mene dedim ko no yenga drink yenga mabengi sisi Nzima obwareke eli bringbrin ne kweke kan ejeke kraga ne nia chise ko MC ka na wo MPK esheti Nana Blay Miezan dranz mu weke no oseke ba di ye papa Kwame Nkrumah party ni anyu na ye kpoja Nzima ne zo
Enia kakra demonstration mo ye bia yera. Enia nyanin gbulugbulu mo mbobo mu ana. Mbobo mu a obareke amase suani wole njiale bia ne baba ba adozo ani company ni enyo. Okay. Imati ambobo ekama mu ana. All right. Fanenye ye Ghana gas owe yenzema titru jomoro. Enia manzo mo behwene mo fa ne France ne Ghana la. True jomoro yam ye yene. Ye ba horo be yin Ghana lele bania ono hare papare fani nye ye gas wo enzema gas wo jomoro gas wo ye azera zo bre tu wake bekwo na dremo be si Ghana gas la be vazure be ziri Ghana gas la enezo ani adene ne kporo etete meri ele wuzure nze brama mo se ke be wo sanin ngwana na be start bra wo sanin sunsun obo areke adren kparo moto odi won de do kan koju hospital and e wo by force she me translate dem we no se drivers mo ye demonstration de no njuri ka biara ano se ke Nana Blay Miezan me famu mi mzen mi wuran na me invite medias na yekọ yema Ghana ga ne no mu ike Ghana no jinzema okay Ghana ni ojinzema Kwame Nkrumah mo eri fa hu dilaris mani akigas mu mo kakra ole ma notness astrotef ole ye hospitals mbulumbulu wo manager ni anake district anake regions jenino na enzema yojia enzema zone closeke ye ba hwe aves yezie kan ake true Ghana gas yenya ya titru jomoro ya nebi efe motie ser Ghana gas ye demonstration ye tendere ni izinga ne kotin arke evisamnye beria to mokoju ewiane okodedo koju avuri nra ya adremo zetira ye sereke zwane adren azu ye bevaru mu bezidi zwane Ghana gas ne heat mo olebo because of Ghana gas ye de enze mama ye fanu ho ene ye kwenyevra ye nya fere obareke gas mo betuleti ye hu ye chiri fani nye ye nzuri first in history mo nzure yiva benyini nzure yiva nzurozo through Ghana gas and we shiri kpeleka nake yele fe na brefe Ghana gas be yenyan ngburungburu wo manzire fofuru na nzima mu amoye mo ye fera yenya zo mba so ehie tie oso fataka me damne do ye demonstration ye ko Ghana gas neke na aga ne no mu ike japade mo office kwa yenzen ya re Ghana na ya zerezu ye oji amoti omonye yenzen egra ya adena na be ya adena boy amase gas ehima bi obo na tolenche bi esi na be sibengan a anele okar boba kwa speed ji moti se ehwe bi chemi a ani chimo okara mbi ma amen ayo nana ye balla was somani ala usan ke ye adren ye leba ye numu ye valngure mvonyiri chi wadon no nana ani on kpare fe ye balla ye di motors ye le kaliji so no ma ye kura ye yusu a akizi adren ne ezizachi na ye yele medie ma ke nyobi wadon no bobo ne ye bizal beru no jokela ani o ya robore usan ka adren ne ewe sachi boko demonstration academy die medike simali kumbiala more simali mo kanzamala medike obavo nwuye lie the demonstration ekado nana ye say ye biza close year demonstrations on ele bazra Mr. Oli 28th of this month. Oh, 28th of this month. Yeah, Oli Joke. Oh, 28th of this month. And I say Oli Tuesday. Mori Joke. Na your dressing code aleboni. Ura umma kokole azibli. Obale ke yewozinu. Okay. Enzima yewozinu. Okay. Enzima ewu poto nemum. Yezikeze nini enzi. Enzima bejazo. Okay. Nana say nzema ewu boko kama ye wo ezenu leti nana say ewura awuma kokore ye ewura azibire ye dressing code mu ye fia ho demonstration re nana ye ba bobo wo alabukazo imani ye bizo baba ye ba bobo wo alabukazo ye ho ye gwa yin ne ka ye gwa wo ebibukazo Ghana gas office ke ye ko no kwa ye le brass band liyenzi okay ye le sound system liyenzi okay anyiriele wo ho yele kutuku apentene ke enyo very good yele guinness ke nye crab ke nye ye ko ya me ayefe okay otra presri
Okay. Enzima unge enzima ya nwojo. Yo Moti be fei to fudi. all mahal pa. Mikeju ko seke ye mabe nwike enzima ye de ye kan ye nwo a ane ayobia le ngandi na. Enzima manifest ba bueduma ane meni le nzen ele ngandi na. Ye maye ye bia han nwona. Na meni tika enzima ma ye han bi okwa. Ebe nka bele ngandi ye ba nwike enzima ye ne akare. Kesimo bi nwie ka se ye le nkare la ne ye le nkwara. Ye ne nkwa ye nwonya arobure ne mum mbazre edo ne medam ke ba memu aye yeko na senzima aye yeko a ni nyane ngbori ye ben zen yesaba han ya ndawa Amadema ima yele fire ya do benyu na demonstration na na say only 28th of this month ye ba wura anwuma kokore ye ba wura azibire na ye ba bobo wo ne ka fo alaboka so ya ho ya gwa ebi boka small Ghana gas complex kene ye fa ye ru no dwoka ya ho ya do Ghana gas manu na ye ma ba nwu ike ye adana mo be ruwa zoro be ye Ghana gas mo be zechila be rana ba ye ebo be maye na dale ma ya di obuke nzima ye ru no nyale kokore woken na kama nzima ya nwodwireti ye an ya tato nyale kokore ne ya ye bia do nyale kokore ya ye Ghana gas ma na ba me ye make sure ke ye ba ran ye nwu ike ye adana ne Ghana gas ma ba ye fiti samenye burial de mo kogwa vule no se beta ye beta man ya an ye mo na kunya ngala ye me di ba ga se mo ye bi de na evre Nana Blay Miezan mo le parliamentary candidate for CPP ele bi eri enyunu o se nza wonu wa anyeriele wonu wa o mai won take bi se bi ta fa che e woni lu ku be to za ma baro anake nza ye sukwe be ne be ndare be ni no ma ba nwu ike be hu me fa wura jimedi ni la o Nana Blay Miezan o take mo ke bo be tile bi ye mo be fe won ko fa nu bi ama be sukwe chi mo be ba dozo ande era Nana Blay Miezan ya zo be mfere na ba be nya zo ni nya be nya wo sesebe na ba ye nzozo ayo bia masuru oya bi se ye police ba shem na ikamo even regional police commander mu a imame ya work odore nze ore baby very good moti evaleta ye ho aziema police commander ke bi eju region ama be maye approval ke osofata ko se ke nze ituzana eja ke moti bedan ko e ready ke baba boye nwo ba ne be ne ya ho eze aga azunjuru moti ebi amasuru ne mom ye kola ebi anu kuma ye adwon ke oba ye basabasa okay be me va azunjuri anyiriere kunyere ne ebi ye hi dwo ke pare ne ebi nzen ye bi hirebe obare ke se ye fa eya ye fa nyane ndone arke ye tinde ye yenyane basabasa be ngadi ye dwo ke mani ngadi ye dwo ke ne mo ye kroke kana ute me va kunyere ye va ye ahobrase mo nzema yele ibure mo yele la ne ye hi edwa ka pare ye nze ye bi hi mane mu ni ye ruo nzi presri obare ke ye ve moti mo fa ne police system de e bi amasuro ko obara ye police ma ba shi adu ne kama no na mom kan ezemezi zu areke senator sen mo so jum ke bi ne banjo bandu na ngwa nye president Nelson Mandela uvi prison oily president Jerry John Lawrence Olari Fiade oily president ye papa Kwame Nkrumah no le Fiade wom kama betoma moti de bi ama yera masuro ke ye police bashem ye ka masa one day born one day die that's mean medaba yo come on Nana kana Nana say mole police system regional commander mole osaya kotomu ane western regional commander mu ane ji oja council wo ye demonstration mo ye leba ya hola ye ba zela nzema aye kun bia mo eletie nzema today TV la bo mo modern ke oba hwe ye biche na ye die kanane ye die ahunsesie mo ye lesezie na ya via hozo ane demonstration la ele smeli na kamise ele smeli na nzema zela ni azo ele smeli na sanzema moja wo no nche dia ye ba zela ka ye kun bia ba bo mo modern 28 ye mu e ba ha ye ho ya bonua na ya ho demonstration ne ye make sure kan nzema ya edwa ka mo evia ye nu ishara Ghana gas ma ba de na ba sisi ya dana ne ba mai nana e ka bo ba la wase na wa ho edwa ka mo o wa wiare wa fa du Ghana manyu mo enya mamba wo nye ma azo opportunity mo of mamna ngam gre nzema mo ke mselebe bezimo ye papa Kwame Nkrumah ga yeria ye papa Kwame Nkrumah japade mo jachiri ovo ma emali CPP moti Nana Blay Miezan na kuma ava CPP ne ke through CPP ne edu azo ne yamma
krane bi a yɛn even de dwomoro na ma awie bi be gina nyu no konkro ke yete me aga na MPB be gina konkro ke teme aga ne awozuleti ma ngoma nyejima wa hake benia Nana Blay Miezan bobomo te aga ne yɛn awozuleti ma mo through CPP really la because oseke ye memere no mu ike bebebre be she politicians mo bebebre be she ikaba ositema gani awozwa ya gani no kwozwa osakete evre mocho yeminyane onya bro mocho sibe mam bro mocho bieko olimre bra be Nana Blay Miezan anwos ben misibe mam 4 years na memfa Kwame Nkrumah University of Nzema mo de biemu ikirale gas mo ble tu wanzama yenya men mo akro school kan akro sukwa de bi efikani ala kwa yijma ogana gas straight esi yawo Nana Blay Miezan menyezwa na mezike benzema mo babu ama melare mom hana izen ayo ho ni mo enwa doye ayo yo nana ya da wasesumani ala omke wo political ambition ni imo ba shade adu ajake ba na ya ga na ye no abonwre edew na kama ole kan ahire nsema mamu ala osokmo kenya the Nzema University of Gas, is that not correct or ya homka Nzema today se be di ali na e de meka ku aka awane ya report la ya da ba se